ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, Anggal. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dakdagi tinalalastok a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo, dagiti nang tapiskan ka. Apay, Anggal. Eh, inak-ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan ang mabalain at taptapisan wano abuswunda ka? Kaasi akmat, Anggal. Ay, no kayat mo? Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ha? Kabailam? Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrut. Remember that? Yes. Sana takrot ti Angkel ka. Naturid ako raw. Naturid ni Angkel ka. Naturid. Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ili. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ili. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kaut, anya ngay ti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog a lalaki, kwaraw. Dito iniaw, dito ituktok ka. Ay, sos, nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga mag, kini Kapitan. Wala. Bayam, ta ibagak kini tatam abadaw. Ha? Apayanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw, saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya. Ni tatam abadong paiti ko na. No tinurudan lang, awan makaabakan kwa na. Kasta ka day. Italangan na amuwa ka naturid gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni Kapitan. Day tama tijak patsay. Ay sos, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadaw. Para kanyak, naturturid ni Uncle Kao. Naidomdoma ti kinaturag ni tatam abadaw, kwaraw. Tinapis na ni Kwaraw? Wen ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king Kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanug-danugag ida. Na, papanam ngay. Jak itulok, abas talatan tapisan da ni Kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay, saan nakalap ng tuyang? Lumaban naktay sakit ko ni Kwaraw. Sanag, bay amon ta ni Kapitan ti makamaw. Kanya nga bita muna na ita, Kapitan. Iso nga ron ti Kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay sos, di mo ibaga ti kasta ba daw? Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayon da kwarog kun Kapitan. Nay, sa dino nga iti papananda. Ay katijay ili biro kenda dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timapan. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang kail. Ayuyang dagat dito paradaan may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a Kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita? Manang kail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sapay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus.
Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Kao. Dahito yung Hoy, Uncle, nagtagarikan na Uwad, siyak ni Uncle na naanos nasinpat. Abay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, adaya imbagak alumabanak. Anya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasan. Kunak man no lumaban ka, Uncle. Amangan no, kugtaran data. Oh, anya nga'y tinapasamak. Awan mo't mauray kung agistoryan. Kuantay. Ne. Mm. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle kunti agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mi ida. Kinugtakugtaran mi ida. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Sumit. Apo, kasta unay ataray da. Saan ka di Kwarog? Win ko na muna. Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Ti istorya ijay ilay, idi imasidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog, nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni Kapitan dito'y barangay Tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimaban da? Maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasama, Kwarog. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalakay. Ay, unay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturide, na mati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi dyan alalakay. Ibagamlag, no kasapulam di tulong ko, Kwarog. Apay, naturad kamot aya tataba daw. Saan mo na damagay? Tatalagaan na turida, Kwarog. Makitam to Napanmanan nagpasada ni Kwarog, Maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisendan tumanan. Saan siguron, Mare? Tadinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo't ti istoryada, Maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Jack ammo no asino ti patsak, marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni Uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man ditoy. Apay! Nagsangsangit ka ba na Kwarog? Tinapisdak manen dagiti naglalastog alalaki, Uncle. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dyan lalaki. Kwa? Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha? Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Kasi kamot, Kwarog. Kitam ni tatam abadong. Masyan kan ka. Talaga mo't ngamin nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at apisen da kita lalaki? Sa anak sang nagpasada, tataba daw. Ay saan mabalin Anya ngay ti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, Kwarog? Mabuti nga ruday. Siyak, ti makamuking ka. Kulak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni tatam abadong. Isungag talag ka kanya, Kwarog. Saan ko akabutang dagita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badawng, saan mo asubsobraan Apay,
magkabailam alabanan ti sangagasot alalakay. Kunaklaan mo ta. Kasanong arod matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunablan asino mo't anaturod da ita. Isumati ko na Uncle. Kabailan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kadadya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanyak. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak Mike. Sumana umot ni pari Badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kanuinton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata Badaw. Sumurotak man? Anya nga iti Ramidam. Lumabanak mo't Sana Uncle. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Kwaraw, apay nga itugot mo pa ilang ng Uncle Mau. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriendahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay. Ha? Ay, agbati kan paray. Na, Kasi kalangi jay. kanakak na ita agrabyado, ibati na. Isurutan Tata Badaw. Kasimat ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay, paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan na tayo. Why? Isudan dagita aw. Umuna kayong ta, dito yak pa'y igid. Nangag mo, Kwaraw. Kanya nga'y tararamidan dito ni Uncle Mau. Agbuya Ay, nagbati ka lang kuman, paray. Na, Tata Badaw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw? Laban, unaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturayd. Uray lakayak, tanalay nga kadumanaw. Jak mamati. kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam, Ano naglaing? Nay, namin sandaan na to ang. Nakitam dahi dyan, Kyle. Naglaing ka pare? Kasano nga inaramid mo na ita? Sigod mo't kami nanalaingak, paray. No kayam nga aramidin, kayak mo ta. Dahi ta, lumaban mo ni Uncle Kao. Anya nga iti naramid ni Uncle Kao. Nakita yung tinaramid ka. Dahil ka man lang, paray. Ngam day, timaraydan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kwaraw, ha? Siyak ngay Kwaraw. Saan kakadi abilib kanyak? Ay, wan manlangan. Bilibak kada kayo atwa. Amuyo ti ayan ni Kwaraw, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni intingkat. Nay, nagmalamot asaan ko anakita dito tersinak. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyang. At jay balay may. Sorsorwan ni Badong Kao no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti chiptanod. Una, adaya may chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahi nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuha ka nagpasada. Kit! At dalas to lalaki na ilugan ka. Di na kahit agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramit ka. Tinapis ko Nagturidente ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata Badaw. Mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan ti agpalastog. Nasaysaya at latatin na talina ay apan nakilangan iti uray asino man.
Ala, sige! Didan, tinagibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.